Kubor nakaslem jong Nuksa Hima. Kajudon kajing ong kabaong, kajing le Khuid kadai kabayajan ba kajing long blay. Kajing le Khuid kadai shisha, kamat kabakong santam hakani kapateng menta, bat kat nang yat kisngi por, kajing suthu kala nang rung ha kijing mo jing perkhat jung kinong Shnong, wala kijaka hasor shalong, kila nang jabo baduna kajing shim kia nakaliang kinong Shnong, Henry hanong kandong, kishnong kila nang suthu ya kajing kordo jung kajing le Khuid. Kajing ang nut banwan ra kajing Khuid jing Suba ha Shnong hathaw kala rung ru ha kinong Shnong ka Shnong Mawdulop kabahab ha Maukan Row Block East Khasi Hills District. Ka Shnong Mawdulop ha po kajing elam urang ba Shnong ba pinskem mukem bat kiwe kinong kitkam kala thaw ya ka Children's Club menta la shisnem tam bat tang ha po shisnem ka Children's Club kala la ban Pynneh yikikam kibarat ba. Kakarteng chonga kade yurina dan siang ada ke presiden chonga Children Club Mawdulop kasanya ka Children Club haka artari bina shufau arjaka kindai hapo kacingyalam chong isordar chongi nilala banle shibun ki po Shnong chongi kacing thmu bat kathong chongi bawanra kacing kala haka imlang salang bat kum shi benta bante losong ya kacing cinyalong kawai kum ki para khna Children Club kala don kathong bat kacing thmu ban pen Khuid ya ka Shnong kathaw da ka bang ya sar ya ki saudong sokun jong ka Shnong bat ka bang tam ya ki plastik bat da ka bang ya sa ya ki plastik ondang la da ban sa ya ka plastik ngelet ban bu ha community storage sheet jong ka Shnong Ka Children's Club Mawdulop kabadon palat nyo phungud ki khenna ki bade ki dukhot jongka kala long ka Nuksa bat tre borba banwanra kajing Khuid jing Suba kamtam banlum yek plastik ki bala bread pathar ha ki linti sinkin jong ka Shnong. Ka Children's Club ka jupan long ru kajing pen Khuid Shnong shisin shitiyo habaro shisnem. Hadin bala dep lum yek plastik ki dukhot ka Children's Club Mawdulop kila lek ban saj bat pelang shi jaka yek plastik ki bala dep saj. Nagabenta ban pendon kambyang yek plastik kamtam ban shna yek surok plastik. Kumgada ka jinkmen namar ka jingyat bet kikam ka Children's Club Mawdulop haringkat ka dorba Shnong Mawdulop kalaraki ya ka jingdap shisnem jong kam kalam ha ka sngikha jong Mahatma Gandhi kata ha ka artharik risaw ajar arpo ha kabala penlong katu kat ni ki jingpen bernya nalor ka jingpen ko burom ya ki katu kat ni ki nongshong Shnong ki bala nok senyang ha po Shnong. Dari kampai bat baduna ya ka algo baca ka Islam. Kata kali ke jeput nak kaya ke Shnong. Shnong sibun ma teman sim ki Shnong jengiru. Kani kalabun ha ki sibun ki jeput khat ki dong yiru sang baro. Bagenget palam tadai. Bagene ka dong lut habaro ki man sim. Ginam la satya ban ben urong ya kene kam. Nelek ba ki yasbu sibun lang juri. Pum kinong Shnong. Kibadon ta kaman sim ya burang matu yang iwai pa. Nila ban pelong ye ke kam kerja. Ban hage ni sgi kaman ta. Kum kadat bagi pleno ye ke kam kam sedang no na pata. Ai di ai blok kali ni tor ni ban ai ke ka terbikin ka jipan shisha. Na kalian to kada Shnong ya di samaram ba. Iba kada Shnong jadi dari ban ai ke kam sai iba create mukim. Tekok magatai kuma create mukim na subhanallah shema. Tadi blok kerja tu ni na ai ya jadi terbikin sikit sisa. Nah, ini adalah berbahasa Shnong dan Mawdulop. Mereka di Children's Club belajar tentang mereka. Kibala shapin ko burom hakani gasngi ki long ka kong dien mukim ka bajupen Khuid bat sat yeki plastik hashwa banwan ra shaka community storage shed ko concrete lingsyang bat kong isamwan mukim kibale Khuid bat pinbiang ya kriya hakajaka penlang bat sat yeki plastik kadobra Shnong Mawdulop kalapin ko burom bat sedang ai kamru yo ba create mukim ubadon jing duna haki dukhot met banlong unong lum plastik Shnong ringkat kajing ai bai reneng ne honorarium kaba duna arpo hajar tengka shisnem.